Meur a l'air e vez lavaret ar meroun eus ket roan ket. Pez a ra plijad muioc'h din ze gwell an dud a zo deud a jom en anvek hag a barz zavaro. Zo kalz draoù de ziski, me pilvig eus bemer ba o barz. Squeezon, ver prepar da traoese. Blauez mat der tout aia blanewe hag a ben mizmeurs vo vota degou in pop parous. E peta signifi be an mer hiwande, piou ar merioù, a penons ve bevet an draze gante, setu pez vo gwelet ba 13 minut in Breizh. Dominika Poucouille est présidente kevredigez merioù Breizh, penons nemzant a merioù hiwande justoir. Me jonj n'int ket refal. Meur a l'air e vez lavaret ar meroun eus ket roan ket, pe diez eo na, mais var drugen bloaz a zoun mer deja, a toz e bet diez, ha. A man ma plug a sal, or chigouret ma meus ra plus. Ya. Servijou, Ya. plus aran, pez ne ket gwir mate oit paroujou pelor war mez. Ya, servichou meus vid a bourret ganin, arran a walor zeus da d'ober traoù kre vid homun, hag meus tra ne ket rebraz an vezan arran quasi pas tout dud, mais kalz a dud e homun. N'are vraz, n'are vien, mais braz eo vid be pouezus e métropole. War petra vola kad ar pouez oit ar c'hwer vola da zon. En environnement hag ar sécurité. An daouze an dud neus c'hoant bet tranquil vid beva, a beva en ur lec'h hag ezo ez hag ezo brav da beva. Petra ve gwelet amañ justoir. Nizo ober ur skol neve vid ar revien hag ar revraz. 10 million a zo laket vid ur projet zez. Petra an diesan oit kas a labour valsia de ben. La katou dud da labourat d'assemblès. Marie-Claude, petra zo koz peus be c'hant an mer. Foan da bemer, non? Morsa meus be foan da bemer. Paonet degentatud, man ken eizlo a varnugen, me da mar ez a oa ket okupi da heubarz war gwazet, oa ket da mehet, me kouman saman oa ober brau ma kerez da gau vaouez war a listen ben an eleksyon nou. Zere chik. Dra re chik, hag petel ar chandid, e ben, on bet klasket, me man ket foan, me rehet da hanons, pa oa echou la, vor gato de ger, du me da hanons, ni oa trebikon, liez da bunt a varnon, hag a melar nan, me meus va bugale zo yoang, man tiegez, hag a tout, me meus troal d'ober a tout, hag forz a be torpenet, ne ket me ma gwaz neus da vardin peus ket ma mont pete goli. A labour mer, jonj dit, a he pugom kojal a meret, a zo disanval, gweet peus an treo an dore disanval pugo o vaouez. Ar gwazet vez liez toioù teout gato, ve vizez pes a mo, trouz, gato a tout, me ne ket mosan i vez labourat, a mehet zo munir patientet, douhoud yanni jom ket an traoù a pa perdio gant traoù da sklej gato, rankaz bez a pis a kempen, ni esper na gav hag an izreb a kar. Setu memes da gas an traoù war an dro war a barz, ne kada di de chonjal me zo mer, bremañ, me zo hon d'ober un dramanak braz, un dramanak brau, hag an dra vo laka va anno, a tout jomo quoi dra vo lara da ya, bon, me, dra rak a forz din, nintra. Me zo da ober mod an neum gelet gad an ahan, me ober an trao hag an eus bet nag em. Petra neus plije dit e mar vicher. Pez a ra plijad muioc'h din ze gwell an dud a zo deud a jom en anvek hag a barz zavaro. Meus ket bet chans da gelet mont da skol just bet va tri varloaz,
mais baoun deux de roncel, bumde, et surtout baoun mer, bumde, force pétain, meus desken da manak. Envel mag miche de skol pa de tout vabules. Yannick Praze be en mer mar so barous le an eus kemet tri ran a dut. Mes o mer am boe a blaves daouvilan hag meus bet kalz blijavre be mer ba pers plourach. Mes o boe d'armat chom ba plourach hag rems kent a magret oan ke jonge be mer. Oa kondraez pugur oan ke be na konsair na man a berok, zo kalz draoù de ziski. Me pin vig eus be mer ba o barz. Ne ket re komplikat just war ka de vicher derel o restaurant na e restaurateur a tout a be en mer oa meus po. Kalz labere, me plijus ka gwelerez kalz dut, konterez gant kalz dut eus kalz draoù, hag ben fin neitra ha de glaski gile. Fotra dam hesse dehen mestra ba varoujou un tissu associatif hag diwale pas re compétence de re d'intercommunalité ka ba an élection a varoujou a merio a neve nebeut abstention un dut oblige merio de. Ka ma veo an dramnek devel ba o baoz, pu his devel mir mer. Ma oretit bon devel prezid an intercommunalité, ma trengai kenan hag neke hiz hei devel pit nakama ba o baoz na han hag lesse. Mezo enep vegret re intercommunalité o revraz. Hag mem am plourach ha de beke pimpol deus. Vitu me revras. A widoute na han penons vant amzo de zon, ben mizmeurs. Derel a rid vant pet a man chomeza. Me hadon o vichel hoaz, ka me blij me baosti. Hag meus oan de zehen kaz neid on varok, on tam startugit meus oaz, hag on tam ners, hag meus oan vi o rems oaz, don vi reblourach ka me galen skovite. Am an hon ba tremel in brodreger, l'er ne ket be joul an treo, ou Teres Bourris ar verez. Kar e dovil c'hwezek va wait an ilis gant an tan, dom me val. Den Teres ez o be an dra spontus, widoute, witou d'un dut ma vro. Ja, spontus. Spontus. Neus ket kalz non ket poloz laret spontus. Be an mer zo be de vandardite a ben a fin zo be tapet a lonkat un tamm map gant an dra. Ah ja, spen tre blaso a labour war an iliz diskute gant an assurance gant an architekt, enfin gant kalz a dud. Ma meus tra bremañ e daouvil ugen e penons e vo kont ganit derel a rid mon ari wareng penik ekin. Mont an kwit, kar pemzak a trug an hon da gad toule de wez o fin a miz hag squeezon. Red el arad hon squeeze an iliz oa den triblaso a ze zo bet on dossier spontus. War ket bet preparet non, non, ver preparet da traoise. Hag ar e yaouank na hen, neus ket met pewa an dregant eus ar merioù entumant de doegen vla. Traz o koz. Yannick te zo bet dilenet amañ ba plougerne, vit ar rechkentan an oan a 16 vla a doegen. Dan vrasan eus ar merioù zo tud kosor ma neus ra war o leve, pet a chinch kad on den yaouankor e pen eus kipai, pen o barous.
Gaftine, barzo skipal eo poedus eviche ur meskach, etre tud koz, tud yaouank, e just eo diesor vid ar re a zo yaouankor, ar re a zo o labourad, pakad amzer, avalar amzer evit mont e bars, memeus bet ar chans kaout avalar amzer evit beza mer davat, hag e labouran e kichen e skolver, met evidoun me eo poezus vichen ket kant dregan mer davad. Beza Hermias hag e bars, quoi. Et peta neus displije dit bars a labourze ben a fin. Ar fet aliez avalar e ze stud hag a zo o ton evit goulenn trao evito oidan. Se zo diez, quoi. Neke de drosperet a diez e... Nom kemat var pep tra avel just, zeus kaz a drao nin kemat ganin da skwer, met var ze eo dikomprenus, quoi. Murmu adut avait occupet prederiet strafuiet gant an ekologiez gant dazon ar blanedenn a siliek zo brudet war an lachenze, petra peus gwelet resis. Lan a drao, trao de ar ben energiez neue, torio avel, pandelio heol, saouañ tir difeut plus, pe jet glouan koat, pe tir memeus tir koat. Ben a fin o barous bin vel siliek ral ober treo ma meustra wit mont war an tumad. Ya, jure peut de osperet da an teuse, hellet gober lan a drao, jet un dut. Et netje diez d'ober pedor toch da un dut. Un dut, bon, amant, un dut zo bet djenañ, pe meus save trao un tambek drôle a trao neue, hag a kavet un tambek drôle jet un nebetut erok, mais un dut deus zo deit djenañ ar nense, quoi. Na Ben Mismers penons vo kont gant ar derel de vont pet a man chomaza. Nan arracht ran bromant, peut dire, bon, a hodet tamit mur evit tregont vle, von dilenedet e ziliek, bon, meus oan de nim lakat d'abord ne veut traourel bromant, neuzen nuntche klar chom an ne chomenchet e Mismers manza, quoi. Be an mer zon tambin vel bean kapiten a vag. On aventure vrao, men nekedez bomde. E dovil perzek e vanketud dija devon oa renk e kumio zo. Neuhen, fotak e gwerzan an nu barer ar yar, me ken buan al vo mameustra an tolman. A koulskoude, ma an votet e gouze vel sichen an ebokretalez.